Hej, ja sam Amira, vi gledate moj novi tutorial. Ovoga puta kako izoštriti sliku u Photoshopu, a više o tome nakon intra. I evo nas u Photoshopu, sad ću vam pokazati na ovoj slici kako to da uradite. Znači ova slika izgleda prilično fina, no mislim da neki detalji bi se još mogli malo izoštriti. Sada, s ovim nećete postići neko ogromno poboljšanje, ali eto onako mislim da će vam to solidno pomoći. Pokazat ću vam nekoliko metoda, pa vi izaberite koja je po vama najbolja. Pa da krenemo sa prvom metodom. Prvo ćemo ovako da dupliramo ovo, da idemo na filter, noise, da kliknemo na reduce noise. Šta ćemo s ovim da učinimo? Pa jednostavno dodat ćemo neke detalje kako bi fotografija izgledala što bolje i što jasnije. Otprilike ovako postavite ovo, neka budemo na 10, na 80 i mislim da će to biti u redu. Sada, ne vjerujem da vidite ikakvu razliku kada ja uklonim, no kada približim mislim da postoji neka razlika, da ćete i barem vidjeti. Vidite koliko je tu dodano ovih piksela, no slika je malo izgubila, to je fotografija je malo izgubila na boji, pa ćemo sad to malo da nadoknadim. Ovako možda. Malo sam previše dodao, ali nema veze. Ovo je jedna metoda izoštravanja, a da ne morate to raditi ovdje, a možete raditi u nekim drugim alatima, čim se u HDR kada namještate, da dodate još detalja, ali eto ja sam odabrao ovo. Samo ćemo nazvati ovo reduce nice, da znam koji je efekat, to je filter. Kopirat ćemo ponovo pozadinu, sad ćemo raditi drugu metodu koja je i namijenjena upravo za to, ona se naziva sharpen. Znači filter, sharpen. Sad ovdje imate dosta tipova izoštravanja, znači ovaj prvi je kada recimo mičete fotoaparat, pa onda fotografišete, da to malo ispravite. Ovo ćemo ovako jednostavno malo izoštriti, Photoshop sam od sebe, ovo kao za izoštravanje ivica. No imate Smart Sharpen, koji u Photoshop ovoj posljednjoj verziji CC ili CC dosta sporo radi, ali prilike pokušajte podesiti ovako i otklonite ovaj Gaussian ili Gaussian ili kako već se izgovara blur, jer on najčešće oštećuje fotografije. Pa ću sada kliknuti na OK i dok sada to obradi. Ok, sada kad je to obradilo fotografiju, dodat ćemo još malo Unsharp Mask, kako već, ovako ćemo povećati do kraja i količinu, pa možemo staviti negdje ovdje na 50. I ovdje će također trebati vremena dok se obradi fotografija. Ok, sad ćemo nazvati samo Sharpen. Ok, sad ćemo ovaj original staviti ispod i ovako ćemo, vidite koliko je tu mnogo više detalja. Kada otklonim kako izgleda i kada dodam, možda vi to ne vidite, ali sad ću približiti da vidite koliko se jasnije mogu uočiti neki dijelovi. Po meni ovo je najbolja metoda, mada ona jeste upravo namijenjena za to, za izoštravanje, jer ju prije Sharpen znači izoštriti. Također ovdje imate jedan tool koji se naziva Sharpen tool, znači kada želite samo jedan dio, to je samo jedno područje da izoštrite više, možete ovako. A ovo što sam sad ja radio, to je za uopšteno za cijelu sliku, a ovo je kao za lokalno. Sad ću ovako ću duplirati još jednom, jer vam želim pokazati još jednu metodu. Idete na filter,
other, high pass. Ok. Dobite ovako nešto. Sad vi možete namještati koliko želite. Ja ću otprilike pa ovako jednostavno da se svi vide detalji. Sad vi možete ići odmah na overlay mode ili overlay. A možete ići na soft light, mada tu nema neke razlike. A možete vratiti na normal, a tek onda ići na brightness, dodati malo još kontrasta, jednostavno da bi neki detalji izgledali bolje. I možda ovako malo potamniti. Isto tako možemo malo krive urediti. Ovako može spustiti, ovo ovdje. Ne znam kako će to izgledati kada vratim na ovaj mod. Ok, ostavit ćemo na overlay mod. Sad ćemo ovo dvoje spojiti i nazvati high pass. Zaboravio sam na s. Ok, da vam uporedim sa originalom. Izgleda tamnije zbog toga što sam ja potamnio već tamo na brightness. Vidite koliko je to tamnije, ali samim tim jasnije, jednostavno neki detalji se bolje uočavaju. Naravno, vi možete sve tri metode možete odraditi na jednoj fotografiji, pa ćete vidjeti kako će to izgledati. Još jedna preporuka, nemojte raditi ovo na fotografijama koje su niske rezolucije, znači ova je 1280 puta 800. Ako to radite na nekim dosta niskim, jednostavno rezultati neće biti ovakvi. A sad vi kako hoćete. I još jedna preporuka, kada recimo želite da razvučete fotografiju, recimo ja želim ovo da razvučem na 1920. I sada kad razvučem jednostavno nije to pogotovo je to primjetno na fotografijama koje su dosta niske rezolucije. Znači prvo razvucite sliku pa tek onda radite jedan od ovih načina, jer ako uradite prvo jednu od ovih metoda pa onda razvučete, jednostavno efekt neće biti isti. I eto, to je to što se tiče ovog tutoriala. I eto, nadam se da vam se svidio moj novi tutorial, jer ako jeste, udarite like, također subscribeujte se na kanal jer mi to jako puno znači i pozdrav do sljedećeg videa.